Minisita Kasoro nagira ngu kiragiro eki kyaba kyahinguzibwe nikija kuhwera gavumenti kwiha abantu omu bworo hamwe n'okubakundisa entunguuka. Olaba tonnaba kugaggawala weetereeze. Tunula mu bulamu bwo bwa bulijjo kiki ky'otakola. Ekikutwala mu bbaala onywa omwenge buli lunaku musaayi kiki? Niyo kugira ngo akore wazito mu katare shazyaho oreke ngo wakora ki wayitungura ababodaboda hateze shaha nibabika sente tuyo tushomesa groups nyingi akone bakora buri zoba nitwe tubajya ngo babike buri zoba omuntu okutariya nomaraho rero hariyo kwa katare ngo nikora nori mwikiwe kiwakora cyona norya nomaraho hatakahanga no kurya nembibo okinge bimborira kimwe byona rero za kuronde mbibonganye omukatare hatejo nenkorambi. Kurugira hari Minisita Kasoro abanyayuganda bingi tibine mweto kukora barukwebikira kandi ngo ekikiresireho bworo bwayongera omu maka mingi. Teri muntu agenda kugaggawala okujjako nga yenyigidde mu kutereka kuki ku ssente. Naye nga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo buli lunaku olukya twawukana n'obugagga. Mwene orgojo tabarushanje rwibogo kibingo boda bura community ne bakusima kandi obereho kandi aryamenye atakarga amenye kandi tumusupporting kandi saguma tumusupporting. Twantureba ba members abarigo ba members 12 twagaruka tukareba ne sente zirgo mu megabo tukarebana n'ebinte birukurwa mu sente bibeherire tugira ngo emegabo yitu ekirinje munonga tugira ngo embika yitu ekirinje munonga. Ogu aheriza abanyamyoga bapikipiki ibiri okubahwera kukora emirimo y'ebigombe byabo. So nolwekyo abakulembeze abalungi mubabeerengako mulemenya kubanyigira mu bintu ebitaliimu. Obwavu bubakyayisa abakulembeze abalungi. Omwaka gw'2019 President Museveni akatongozaho programu y'emyoga n'egendererwa ky'okuhwera ebicweka 68 harigana by'amaka omu Uganda okuruga omu bworo. Gasha kwa Eli Akiza.